incwadi kaJohn chapter 3 ayisebalazi nevesi abazalwane. Mawuke nje wathi John chapter 3 sebayazi ukuthi cha noma kanjani uverse 16 lo bazalwane. Ngicela simfundeni ke bazalwane egameni lika Jesu. Ngokuka John chapter 3 verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphinda okuphakade. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu uluthando. Wanikela ngalento ayiyo bazalwane. Ngamanye amazwi uma ngabe anikela ngothando yena uqobo lwakhe wanikela ngaye bazalwane ngoba yena eyini bazalwane eluthando egameni likaJesu. Bangcwele uJohn 3 verse 16 ngingathi ngawamazwi it's a heart of the Bible. Inhliziyo Yesu kaNkulunkulu bazalwane. Sikhona bazalwane. Uthando bazalwane alibonakala. Uyabona uma ukhuluma ngothando ukhuluma ngento engabonakali. Kodwa ubona ngezenzo ukuthi kunani bazalwane kunothando. Uthando bazalwane uyalifila. Uyabona umuntu uma ngabe eqhawula ngothando bazalwane uyezwa bazalwane ukuthi cha lesandla esinqhawulayo sinjani bazalwane sigcwele ini bazalwane uthando bazalwane. Uthando bazalwane luyezwakala luzwakala ngisho ebandleni bangcwele. Uma ungena nje ebandleni la kugcwele khona uthando amafeeling wakho ayezwa ukuthi kahle kahle la ngingene khona bazalwane kunani bazalwane kunothando bazalwane. Hey uthando luzwakala ngisho ekukhulumeni bazalwane. Lizwakala gogo emlonyeni nje umuntu uma ngabe nje evula umlomo kunento oyizwayo uzwa uthando bazalwane. Uthando bazalwane luyezwakala bangcwele uthando. La sisakhuluma ngoNkulunkulu bazalwane. Awuthando bazalwane. Uthando likaNkulunkulu bazalwane it's agape. Uma ngabe sithi it's agape bazalwane lu unconditionally. Masithi lu unconditionally kusho ukuthi alubheki uso bamuntu. Hey man lalela manje ngutshele kuseni. Uyabona kunomuntu okuthandayo. Uyabona uNkulunkulu ekseni uyathanda. Hayi. Noma ngabe abaphathanga kahle la usuka khona. Kodwa naku umuntu okuthandayo onothando oluphelele ngawe the agape love. Ngisho uthando bazalwane onkaNkulunkulu bazalwane alubheki ukuthi wenzeni. uNkulunkulu bazalwane alunendaba ukuthi ngisho uthando likaNkulunkulu bazalwane. Alunendaba ukuthi wenzeni bazalwane. Kodwa usimakade uNkulunkulu uyathanda bazalwane. Akana
indaba ukuthi isimo sakho sinjani kodwa nalena kuseni kunomuntu okuthandayo uNkulunkulu esimkhonzayo ekuseni uyakuthanda bazalwane uNkulunkulu esimthandayo uthanda isoni uzonda isono ngiyazwana bazalwane uNkulunkulu uthando lakhe mangabe sithi it's agape alubheki buso bamuntu that's why iBhayibheli lithi ke nesoni uyasilandelela kuze besethuneni why uNkulunkulu umlandelela kangaka it's because kahle ngiyamthanda bazalwane lalela uNkulunkulu ukuthanda noma kuthiwa somoshini angibuye bazalwane ngithi uNkulunkulu ukuthanda noma kuthiwa somoshini anevele lento uyenzile bazalwane kodwa lalela kuseni uNkulunkulu uyakuthanda yingakho ekubizela ekuphendukeni uNkulunkulu ukuthanda ngisho songasazithandi wena uyabona kunabantu abafike esimeni la umuntu kwasayena so inkinga kwasakuye bazalwane ukwenza izinto ezimbi sekuyi lifestyle yakhe ngangixoxelwa ngomunye umlungu uthi the time esafunda urani company manje bazalwane uthi beka stonti ngenye indlela haleluya astonti ekhaya astonti esikolweni uma ngabe afika esikolweni ekseni uma yesheshe wafika early ekseni uprincipal uzombiza ambizele ofisini uma embiza uprincipal bese udonsa induku uyamshaya ngalesa sikhathi bekusashaywa ke bazalwane haleluya ngafani namanje bazalwane uma ngabe ebuza ukuthi umshayelani athi cha into engushayela zona ilezi zinto sazozenza namuhla lo stonto sazobenza namuhla ngikushayela bona bukani bazalwane ushayelwa into angakafiki kuyo ngoba vele soyaziwa ukuthi umuntu onjani kunabantu esebadescribewe bazalwane ngenxa yempilo yabo ukuthi kahle kahle bangabantu abanjani sebayaziwa bazalwane kodwa oswina namuhla ngilethe uthando izinto eziningi bazalwane uthando bazalwane ayolwami kodwa uthando lukaNkulunkulu empilweni yakho olungafike lushintshe isimo oyiso olungashintsha isimo abantu ababheka ngaso olungashintsha indlela owenza ngayo izinto empilweni yakho bazalwane ngisho uthando lukaNkulunkulu olungangena empilweni yakho ushaye umoya noma kuthiwa kuhlangene empilweni yakho awusazi noma uyangena noma uyaphuma awusazi ukuthi uqalephi hayi man nawe vele uyinkinga bazalwane kodwa ekuseni ngizomemezela uthando lukaNkulunkulu olungafika kuphi khona bazalwane empilweni yakho uthando lukaNkulunkulu bazalwane lu-eternal lungolwaphakade uma yekuthanda uNkulunkulu akakuthandeli today kuphela kodwa ukuthandela iforever hayi uma
uma wamukela uthando lukaNkulunkulu umkhulu Nkosi wamukela into ezohamba nawe for the rest of your life. Uthando lukaNkulunkulu alujikelani, alunama condition, alunama season. Hayi bazalwane, uthando lukaNkulunkulu luhlala lunjalo, luwuthando lukaNkulunkulu. uNkulunkulu manje uNkulunkulu uyathanda wena. Hayi ukani bazalwane, ngicela ukubuyisa ekseni. Noma kungathiwa abantu abasakufuni uNkulunkulu uyathanda, noma kungathiwa ibandla lisakufuni kodwa uSimakade uyathanda. Ngiyashonela abazalwane, noma kungathiwa sodeliwe naphakathi ebandleni kodwa uSimakade uyathanda. Noma ungabona abahambi sebaqalile bahambela kude nawe, nazi indaba ezimnandi ekseni, uSimakade uyathanda. Wena uyisithandwa sezulu, akekho umuntu obaluleke njengawe ezulwini. uJesu wangena endaweni yakho ngoba uSimakade uNkulunkulu ophilayo uyakuthanda bazalwane. Sikhona bazalwane, luphelele uthando lukaNkulunkulu bazalwane, alunamagqubu bangcwele, alushintshi. Ngisho uthando lukaNkulunkulu. Uma ungathi uyaqala uyabona lo mhlabeleli osecilongweni levangeli kunamba 18 bazalwane, ethi uthando lukaBaba. Hayi iqinisile baba. Lo mzalwane wathi uthando lukaBaba, wathi lunjengolwandle. Wabheka zonke izinto ezinkulu emhlabeni afuna ukuyilinganisa nothando lwakhe, wabona ulwandle wathi lunjengolwandle. Wayesethi ke lubanzi. Ngisho uthando lukaNkulunkulu futhi lunjani bazalwane, lujulile. Athi luyazeka yini pho. Bese athi verse 2 wakhona, noma lunjalo bangcwele kodwa thanks God ukuthi lwafinyelela na Jesu. Noma sikuphi bazalwane ukube alifinyelelanga empilweni zethu, kungenzeka abanye bethu ngabe sebafa, kodwa ngenxa yothando lukaKristu olugcina owanamukela maqede nagcina kwaze uthando lukaNkulunkulu bazalwane. Uthi lwafinyelela kimi ngendlela olunamandla ngayo. Uthi ke ngangisezonweni zami. Hayi bazalwane, uthando lukaSimakade lwanginatha kuphi bazalwane? Lwanginatha ezonweni, ngiphakathi ngikwinile ezonweni, ngingasabonakali, kodwa amandla othando lukaSimakade lwangenyula ezonweni. Ngisho uthando lukaNkulunkulu bazalwane. Haleluya. Uthi alizange lwamele. Uyabona abantu bayendlulana abantu. Abantu bayendlulana abantu. Bona abantu luyabheka ukuthi unani, uhamba ngani, usebenza kuphi, uhlala kuphi, bese khanda qala ayishondeza kuwo. Kodwa uNkulunkulu bazalwane lunatha umuntu asezonweni, lunatha umuntu akunyawupe, lunatha umuntu athengisa ngomzimba, lunatha umuntu asadelana ihlobo, kodwa amandla othando lukaKristu maqedela umlando bazalwane. Kunento esiyikweleta umhlaba bazalwane.
ngothando lukaNkulunkulu bazalwane. Ubahleka sobahlekile waze wakhuluma nangabo waze wababukela phansi ngizwana bazalwane kodwa kunento ongakabatsheli yona ewuthando kaNkulunkulu ukuthi ebazalwane uyazi waqala wakhuluma ngothando buka umuntu pay attention angiphindi waqala nje wakhuluma ngothando umuntu pay attention siyabukela bazalwane uma ngabe kufika insizwa kusisi ithi sisi ngiyakuthanda uma sekhuluma zonke nje lezinto lezezinye ngiyazokala bazalwane asayibala akanandaba kodwa waqala wathi ngiyakuthanda uyaqala enze njani pay attention kunabantu ekumele siyobatshela ngothando kaNkulunkulu kwathi akithi wena unesikwelede ukweleda umakhelwane wakho ukumtshela ukuthi uNkulunkulu uyathi angiphi noma ungasamtshela ngamagama amaningi umtshele nje uthi yazi makhe uNkulunkulu uyakuthanda asatshele zonke inkinga zakhe anazo uyibona ukuthi zijule kangakanani athi mayisetshele zonke umtshele ukuthi makhe uNkulunkulu uyakuthanda mongamukela lo thando nenkinga zakho zingalunga egameni likaJesu. Thando likaNkulunkulu bazalwane luyathethelela bazalwane. Hey Jesu angiphinde uthando likaNkulunkulu ngisela kafiki kolwebandla mkhulu Nkosi ngisakhuluma ngolikaNkulunkulu olwebandla sizokhuluma ngalo kulamaviki ezayo kodwa olwakaNkulunkulu uthando luyathethelela uma ngabe uza kuye uthi Nkosi angenzanga kahle angihambanga kahle angikhulumanga kahle angisidlanga kahle Nkosi ngithethelele igazi likaJesu linamandla wokuhlanza impilo yakho uthando kaNkulunkulu liyathethelela bukani bazalwane usathane sokutshela amanga ukuthi angeke uyabona wena ngeke usaluma ngcono vele uhambe unje ukhonze unje lalela usathane udlala ngawo iya kuNkulunkulu uyaphenduka uNkulunkulu uyakuthethelela ube ngumntwana wakhe oclean phambi kwakhe ngoba uthando kaNkulunkulu bazalwane lunjani lungcwele egameni likaJesu uthando kaNkulunkulu bazalwane lungena nawe ezimeni hayi lungena nawe esigodini sethu lokufa akusho ukuthi uma ngabe unothando kaNkulunkulu awuzukwendlula uzokwendlula usimakade uzokuthwala ngoba unothando lwakhe akusho ukuthi uma ngabe unalo ulwandle olubovu aluzuvala luzovala kodwa manje uthando azovula indlela lapho ingekho khona uthando kaNkulunkulu luyaprotect abazalwane lungena nawe ezimeni ezinzima oh haleluya athohlabelelayo oqa angengedwa ushilo ngempela wathi angeke angishiye cha nginjani bazalwane angingedwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngicela ubuye levesini mama ngoba noma ungavela ishlungu ngoba uthando noma uNkulunkulu noma ngasho ikuphi mama yes 3:16 silapho nje silapho
waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Siyabonga mngahlala phansi ngokuba uthando noma uNkulunkulu bese kuthi walithanda izwe. Kokolode kunalamagama lapha athi uNkulunkulu uthande ini izwe. Kunento simakade ayithandile bazalwane. Uthande ini bazalwane? Izwe bazalwane. Uma ngabe ukhuluma ngezwe eBhayibhelini bazalwane, izwe lahlukaniseke kathathu bazalwane. Sikhona bazalwane. Lehlukaniseke kathathu izwe. Kune physical world bazalwane. Kune human world. Bese kuba ne moral world. Ngicela ukuyishiya lezi zinye kodwa ngifuna ukukhuluma ngale yokugcina bazalwane. Immoral world. Sikhona egameni likaJesu. Uma ngabe ukhuluma ngezwe ngokwesiBhayibheli bazalwane, indawo ecorrupt, indawo engenathula, indawo egcwele isono, indawo egcwele inkanuko bazalwane, indawo ephambana nentando kaNkulunkulu, indawo engamfuni uNkulunkulu bazalwane, noma ngathi abantu abangamfuni uNkulunkulu ngokwesiBhayibheli bazalwane sibabiza ngokuthi izwe. Izwe bazalwane. Izwe abantu bezwe banendlela yabo yokuphila, abantu bezwe banendlela yabo yokukhuluma, abantu bezwe banendlela yokwenza izinto ngendlela yabo bazalwane, ngoba bayini bazalwane? Bayizwe. Oh hallelujah. Romans chapter 12 verse 2 uthi ke ningalilingisi, haleluya, uthi ke maningalilingisi lelizwe ngoba kunezinto ezenziwa kuphi khona bazalwane ezweni. So thine njengoba sesithole uthando lukaNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu bazalwane asenzi njengezwe. Hawu, asiphili njengezwe, asihambi njengezwe, asigodi njengezwe, asikhulumi njengezwe. Cha ngikhuluma ngezwe bazalwane. Maningalilingisi lelizwe kodwa isimo senqondo asiguqulwe ukuze sikwazi ukuhlolisisa okunjani bazalwane, okuyintando kabani bazalwane kaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngisho izwe bazalwane, and the way linamandla ngakhona izwe sisibalisa uTimotheo uma ngabe ebhala, haleluya, uthi ke shesha 2 Timothy chapter 4 verse 9 uthi shesha uze kimi ngokuba uDema ongishiyile uthathwe yini bazalwane? Uthathwe yizwe lanamuhla.
izwe bazalwane liyathathana, izwe liyathathana bazalwane. And kulamalanga bazalwane, abazalwane bayahamba bayo-adopta, bayolanda izinto zezwe babuye nazo bazongena ebandleni. Uma ngabe sebasebandleni bese bayaqala bayayipractice. Bapractice ini bazalwane, bapractice izwe. Jesus. Umuntu ophuma ngaphandle obekade asezweni asala kumhlaba enza izinto zezwe, uma ngabe ngena emandleni athi hayi man, ngathi kuyafana bosola nala ngiphuma khona. Inkinga yini? Ibandla ligenwe yini bazalwane? Izwe. Mama phakwazi kwathi angithi ubona lemjive uyakhona ukuthi iwe bona lo ngathi ngake ngawubona, ngake ngawubona ezweni lo. Njengoba sola ebandleni lomjive lo ngathi ngake ngawubona ezweni. Cha, bahambile bayowulanda, bayowuqaphula, babuya bawufaka phakathi ebandleni, kwagcina phakathi endlini kaNkulunkulu sekuyizwe bazalwane. Nalokugqoka uqinisile ngoba ubona ukuthi uyabona uma ungathatha umzalwane walapha la mthengiswa khona, bese uthatha lo mzalwane ophethe iBhayibheli ubahambise ndawonye, ungafuka ukuthi bayandawonye. Kodwa inkinga yalo ukuthi uye enkonzweni, manje inkinga yakhona ugqoka njengezwe. Siphile insukwini bazalwane la kuthiwa khona apromothwe, apromothwe izinto ababe seduzane kwethu, sisingabaphusheli kude kakhulu bazobaleka. Asilivumele izwe la asilivumele nje izwe kancane. Siziqinisile kokho sizama ukwazi ukuthi uyabona ukuthi hayi izwe phela leli, izwe phela leli. Kugcina amandleni entertainwa kuya-entertainwa, sawugcina siyizwe. Uyazi uma sekuyizwe sibanjani bazalwane? Into ejabulayo umoya ngaphakathi uyakhala, kodwa inyama iyakitazeka ngoba inyama ithanda izinto zezwe. Kanti emandleni uma ngabe kuphila ubungcwele, kuphilwa ngale ndlela uSimakade afuna ngakhona. Umuntu wangaphakathi uba namandla bazalwane, akwazi ukunqoba inyama. La sisebandleni kaNkulunkulu eliye ezulwini. Akunamzalwane nje ozothi cha uzoyilandulela athi cha mina lezi bengazo. Uma uphila izwe, lalela nanti ivesi elinade ngilifunde namuhla, ngokuba uNkulunkulu walithanda ini bazalwane izwe. Ngisho nabantu asebamoshakele, labantu ukube imoto ngabe sewakhishwa ngisho umthelo akasekho ngisho endlini,
Isolo siyatrabhana bazalwane. Isolo siyashayana bazalwane. Isolo asivile ukuthatha umuntu omusha yesona bazalwane abemdala kungakafika isikhathi yesona bazalwane nomujwana bazalwane umuntu omusha ubone umama iminyaka yakhe usasemncane kodwa ubuso uthi seyikhehla kwenziwe njalo udliwa yizwe uyazikhandela amakhehla. lalela umuntu omusha uma ungafuna ukulalela ivangeli izwe lizodlala ngawe izwe lizokwenzisa nanoma ngabe yini ngisho izwe bazalwane nazi indaba ezimnandi noma besekade usezweni uyizwela ukuthi cha impilo yakho 90% cha ngathi seyibhilonga ezweni bazalwane haleluya i10% seyibhilonga enkosini nazi indaba ezimnandi uNkulunkulu uyakuthanda ukuthandela ini ukuba uphenduke kulezi ndlela zezwe Mofunda incwadi kaIsaiah chapter 1 verse 18 uthi wozani sithethe indaba uyabancenga uncenga uIsrayeli uncenga ibandla lakhe akhiphe eGibhithe uthi wozani Israyeli sithethe indaba uthi noma izono zenu ngabe zibovu kakhulu ngiyakusenza sinamhlophe njengekho uthi noma ngabe zibovu njengegazi ngiyakusenza sinamhlophe njengoboya bezimvu uthi phela uma ngabe nimlalela haleluya izwe selikudlile maqede bese uyabuyela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakuthanda bazalwane okwenza ungasaluzwa uthando likaNkulunkulu ukuthi sophila kakhulu ezweni uphila kancane enkonzweni uphila kakhulu ezweni kodwa impilo yakho bengashitshe mina impilo yakho bengabuyela ku direction impilo yakho uNkulunkulu abengayifaka ku alignment ube right izinto ake wazizwa zakulahlekela ngenxa yezwe bezingabuyiselwa namuhla because usumakade uyathanda bazalwane ngikhumbula ngomunye unyaka gokoloti ngisasemncane ngisasebenza haleluya sengishadile nje ngibela kwenye itaxi bazalwane ya kukhala leyangoma angazi bengihlatshelwa ngihleli ngaphambili bazalwane ithi webhuti mina ngihamba nawe yazi kwenzakalani uma ikhala iqala ngezinye igubhu bazalwane ngisho mina ayi wena mayiqala legubhu unyawo lami seluyanyakaza bazalwane ngokubuya bazalwane ukuthi hayibo ingoma yezwe le imagnet yezwe bazalwane yona leyo gogo yake yangibamba ngisetaxini buyani bazalwane thina singabantwana bakaNkulunkulu siyizindlalifa zasekhaya
sikhona egameni likaJesu. Utho omunye umzekeliso engangawuxoxelwa ngomunye ngoba abantu banemzekeliso bazalwane. Bathi lo muntu bafa bayi2 kwafosindisiwe kwafungasindiswanga. Lo ongasindiswanga wavele ayikho bazalwane umzekeliso ngale ayenzeki leyo nto le. Bathi lo ongasindiswanga wavele wampuntsha bazalwane wayongena ezulwini umzekeliso. Angiphinde umzekeliso wayongena ezulwini. Uyathola kuyadunyiswa kuyahalaliswa abephile ezweni bazalwane. Usathane weza wathi ngilahlekelwe imember yami. Kwathiwa uzoyibona kanjani? Wathi usathane khululekani ngizombona ngiyamazi. Kuthiwa wavele wafaka isigubhu bazalwane. Mayayifaka isigubhu indoda yaqala yajiva wathi uye lo. Angiphinde uma ufaka isigubhu ekhaya basheshe babonakala abantu bezwe. Uma ufaka isigubhu noma ngabe kusephathini yabazalwane, ake ngiphinde ephathini yabazalwane wafaka isigubhu uzobabona ukuthi hayi laba sebajiva njengeswe. Cha bangene yiswe bazalwane. Sengiqedile bazalwane. Nake ngulethilo siwena namuhla. Ngicela sipay attention kulokhu bazalwane. Asumene egameni likaJesu. Nakho okubaluleke kakhulu. Nangu umlayezo engulethe kuwe osula namuhla. Othi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Ngilethele umlayezo nje eminya namuhla ukuthi uNkulunkulu yena yedwa. Ukani bazalwane, yena yedwa. Noma ngathosa bajikele yena yedwa uthangsokutshela ukuthi uyakuthanda kulezo okulo, kulezo olahlekele kulo, kulezo ophila kulo, kulezo abazalwane abangakwazi okulo. Usimakade uyakuthanda ufuna ukwenyula lapho ngoba uyakuthanda uNkulunkulu. Uyakuthanda usimakade. Bukani bazalwane, umuntu uma ngabe ekuthanda usuke elindele nawe ukuba uvume ukuthi nami ngiyathanda uNkulunkulu. Bese iyaphelela indaba, bese wenza umsebenzi empilweni yakho, bese izinto zakho ziyalungiswa, yaphula imali ekhona endleleni, bese uyabuyiselwa amandla akho, bese ayabuyiselwa ngoba nawe uvumile wathi uNkulunkulu ngiyathanda. Nanti uthando lukaNkulunkulu emini lutheliwe. Nanku umusa kaNkulunkulu emini othi umhlabeleli lo musa ongaka sewungatholwa. Wanele bonke abantu. uNkulunkulu uyathanda emini. Kunempendulo ke usimakade ayibhekile empilweni yakho. Omunye uyayibona ukuthi sekanjani. Omunye uyayibona ukuthi somahlephu kangakanani. Omunye uyayibona ukuthi izwe selimdakabule kangakanani.
Omunye uyayibona ukuthi somanqeba kangakanani. Omunye uyayibona ukuthi segule kangakanani. Kodwa ufuna ukuthi yebo Nkosi yami ngiyakuthanda. Uthi Jesu uma ngabe ekhuluma noPetro uthi Simoni kaJona uyangithanda na? Uthi Petro yebo Nkosi yami ngiyakuthanda. Sesizothandaza ke bazalwane egameni likaJesu. Yabona ngifuna uzivumele bazalwane ukuthi yebo Nkosi nami ngiyakuthanda. Lesi isinqumo somuntu ngamunye ngamunye, isinqumo sa individual, isinqumo somuntu ozaziyo ukuthi kahle yena okuphi bazalwane. Abanye sebakude noNkulunkulu, abanye sebakude nensindiso, kodwa baya-attend ebandleni bathathwe yizwe. Kodwa ngithi buya mntwana buya, ubuyele ekhaya. Sebakubhekile, ubheke wena uSimakade mina sisazothandaza. Uma uzothi yebo Nkosi yami ngiyakuthanda, yabona ngifuna uyikhulekele wena. Kungenzeka negama lakho alisekho kusencwadini yokuphila, kodwa likabuyiselwa namuhla mawungathi yebo uNkulunkulu nami ngiyakuthanda mina. Ngiyakuthanda uNkulunkulu. Sicela uze maphanga uzosikhulekela egameni likaJesu. Yebo Nkosi yami ngiyakuthanda. Njengoba ngilapha uNkulunkulu ubone mina, uthando lwakho alungene nakoyami enhliziyweni. Ngiyadinga uthando lwakho Somandla, alubuse olwakho uthando. Baningi abantu abazamile ukuthi bakunikeze uthando, abanye bakulimaza empilweni yakho, kodwa nansi agape uthando ungabheki ubuso bomuntu, uthando ungabheki ukuthi unjani. uSimakade mina uyakuthanda. Sebakudelile abantwana bakho, sebakudelile ngosondelene nabo. When days are dark, friends are few, kodwa uNkulunkulu uyakuthanda. Kungenzeka soke wazama nokuyibulala, kodwa wangafa ngoba uNkulunkulu abefuna kufike nethuba nje empilweni yakho ukuba uhazi ukuthi ukuthanda kangakanani. Uyakuthanda uNkulunkulu, akanandaba ukuthi wenzeni. Uyakuthanda uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uthando lusibekela inqwaba yezolo. uNkulunkulu uyakuthanda emini ukuba ube nokuphila okugunaphakade. Zivumele ngomlomo wakho ukuthi uNkulunkulu ngiyakuthanda mina. Sikhulekele ma.